अहानबदा ngasi hauji phawgi maroi ba pau Myanmar amadi India gi marakta mari phagat hananaba international border ngasi hangdukre Khurumjare ISTV pawmiyeng tabiriba samutaram nokjare hauji mapungi ba pau Myanmar amadi India gi marakta mari phagat hananaba international border ngasi hangdukre ngasi international border hangdokpagi thoram aduda Sagang region government ki chief minister Nyan Tun Lin Myanmar gi Ministry of Labor Immigration and Population gi permanent secretary Aye Luin Sagang region government ki former secretary Myat Kyau Kyau yauna ate official kya su saruk kya ke thoram aduda consulate general Mandle Nandan Vaishora Manipur Sarkar की मायकेदगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शुएल अख्तार सेक्रेटरी होम केएस रघुमनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी कमिटी मणिपुर की कन्वीनर आरके शिवचंद्र ट्रांसपोर्ट की कमिश्नर लक्ष्मी कुमार कुंतरुक सुबह साम राइफल्स की ब्रिगेडियर एएस चौहान टेक्नोपल की डीसी ए टोम्बिकांता टेक्नोपल की एसपी डॉक्टर एस इबोमचा इम्फाल मंडले भया मोरे ट्रांसपोर्टर यूनियन की म्यूजिक सिंह सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेनना बॉर्डर पास arrival station amasu hangdoke moregi integrated check post ta immigration office amasu ngasidagi mathau tawba hokre tungda integrated check post ki office ta Myanmar gi delegate amadi bharat sarkar gi bahut sinduna saruk yariba Manipur gi delegate singi marakta paikhat kadaba thabak thoram singi matang da khanake ngasi hangdokli ba international border asina pass pairaba matungda lekha gi lambida tamudagi Myanmar rom da kilometer 13 फाउबगी मनुंग दा निमित 14 लेइबा अमदि सथोक सशिन तौबा याहनख्रे नागा की पॉलिटिकल सॉल्यूशन पुरकपदा मणिपुर की स्टेक होल्डर सिंह तानादना पुरकप यारोय इंडिया लेंगा की न्यूज सिंहबु यानिंगदब उट्टुना ngasi ayuktagi chinggi district singda pung 12 gi total shutdown tawgani haina kuki inpina lauthokibagi matungina khongjang changshin ba hokre more da hill tribal council KSO more youth club na chingba kayana total shutdown gi khongjang saugaladuna lambi da tayar mai thaduna achat awok sing thingkhre total shutdown gi khongjang asina more bazar thong hangna khidre school office ta chingbasu thongro na khe Commando Bisnupur Taruk Subasam Rifles Samadini Funithoi Subasam Rifles na Kumbi Setapur Maningdagina Cyclone Phawbagi manungda ngasi ayu combing operation chatakre combing operation adu da kuchuklai kaya fagat pangongkre ngasi fagalaba polam sing adude 303 rifle ama magazine ama pistol manga magazine manga revolver ama Chinese hand grenade mari Zetlitine stick tarani thoi detonator ani fagat pangongkre Kusukulai sing adu kumbi police da sinakre hari Hauzigate me brand luxury Why try hard? Blue Sense London by Design store now open at NGS building number 78 Changangai Airport Road Imphal. Contact number 7085916280. Pagwa Quick zone gidi tata college di mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaroi pista salabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amon pirisi di tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi kuchu singaktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule ho changi sinabiyo. break ki matung na may mutaram nokchiri
Makha tawa pauda RMSA na Bishnupur district na Sinduna Inthokong Higher Secondary School da namit ni chupna chatharakliba district level science exhibition cum sports tournament lotion kre Bishnupur district ki manungda leiba tongan ba government amadi private ki mahilusang kaya dagi lakpa mahire kaya na saruk yaduna pangthokiba science exhibition cum sports meet lotion bagi tharamda John Ford Bishnupur ZEO Tikan Rajit Inthokong Higher Secondary School ki principal Ma'am Thoi Devi ZEO John Ford Bishnupur ki deputy inspector and Ranjitna maru ibami singwena saruk yake resource person kaya na exhibition asiga mari lainaba wafam sing thamke science exhibition amadi sports meet ki makok mathang tarba singda manama thumpidu na pungning thawutke ZEO Tikan Rajitna afaba mahiroi puthokpada lamdam masigi oza singi chawraba thodang lei haike Mamang ida kasi dai sai kuntra ipugi mamang da India is agricultural country hai na poor country hai na world di lai ba country me na sitha biramde housing India is now emerging as one of the fastest growing country in the world ado high Naiva situation which Naiva Pivam Sidai Sida. I call you announcing Sidai Sida, Karamba Mawangi, Karamba idea implant of what the game had to say. I call you Mark the Pamiri, what was asking, with subject expressing roles and Ati Chow. Howzik maroy pau amuk Myanmar amadi India gi marakta mari phagat hananaba international border ngasi hangdokre Hozi pawlo ne dia estimate 0 pau matang solution jare ni kabiri basingbo ka hanna krom jare